Sanibonani family, ngicela ukukhuluma lokhu. Hayi, ningasabi ngikhuluma kuphephile angilwi, ngikhuluma nje kahle. Mina Sfiso shongo imtimanze ebhambulo yethu ngabantu mbili kanjalo, ngisachubeki. Ngithanda kubonga, ngibongele ngisaphila futhi ngibonge ngijabulile ukuthi ngibonge bonke bantfu emhlabeni sukela ngacula kumbe sola ngatalwa. Laba fake isandla ekutheni ngiye phambili kumbe ngiphumelele kumbe ngibe la ngikhona khona nyalo. Ngiyathemba lo munye uyabuta ukuthi hawu hey nangu umuntu uyaphakama ngathi one pride uthu la khona khona ukuphi vele nempilo. Angisho wena la ufuna ngibe khona wena. Ngisho la mina bengifuna kuba khona ngifikile ngiright. Uyabona? Ngoba kimi success akusiyona ukuthi ngibe nemoto makhelwane lanayo kumbe ngibe nemoto lebita 1 million. Kimi success kuba nendo lebengingenayo itolo. Usitolo bengana moto mara ngihlethe emotweni. Success ngiloko kimi. Ngingana khaya mara ngene ekhaya i-right. I-success ngileyo kimi. Yabona ngoba ngathi ngifuna kufaka lo ufuna kuba ngiloku bantu labafuna mina ngibe ngiko wathi umuntu Sfiso sengaphumeleli sengabe successful. Ube ungijaje ngani kanjani ngoba angakutsheli muso ukuthi ngifuna imoto lenjani angakutsheli ukuthi ngifuna ikhale lenjani angakutsheli lutho but now a person will say you are not successful yet. Noma ngathenga Range Rover a person will still be calling for another car wathenga i-Porsche Cayenne hayi akathenga i-private jet. No success to me it's having what I never had. Have you ever imagined? Listen, mina ngide i-degree ngide i-diploma ngide i-honors ngine-certificate samatric mara naso noma ungangibuza ukuthi sikuphi nyala ngisathi ukuthi ngisibekephi mara kungena egarage ukhipha imali hard cash uthenge imoto uphumuka ngithi nge-voice ngathi usithi by fire by force izinto zami ziyabuya namhla just that. Then it's success to me. That's why ngifuna kubonga labantu laba. Labanye bakhona bakuma departments basebenza. Labantu bekuthi athuthi eva bathi une event ngala. Bathi nabahleti ku boardroom. Athi Sfiso S uyaqualify ukuthi angacula lapha. Ingoma yakhe ihambisana nale team yethu. Asimfoneleni. Afona athi hello Mr. Shongo kunjani baba ngithi ngiyaphila. Athi ngicela wende i-quotation lapho. Ufuna malini kuyocula enzaweni leso noma stadium ngithi 20,000 athi in the quotation and ngende ngithumela bathi approved babe buya ucule baphinze bakubhadare aphinze loyo muntu loyo athi unganginiki lutho yebo siyababonga abantu abasithanza kangaka hey basithanza labantu uthi noma ungaposta into ku Facebook a person will call you athi hayi lo god keep akambisani nawe lo. Are you getting me? Ngiyababonga labantu labo. Ngiyababonga labantu abenibili abalula ngalendlela ukuthi ngiya-enjoy kuba mculi. Angithi soul futhi ukuthi ngingeneleni kule industry. Ngingene bangafuna ekhaya ngingene kunzima ngingene bangacabangi bathi ngi-university ngathi mina ngifuna kuhlabela yena ngiyahlabela bangamukele abantu basemzansi. Ngisase ngumuntu nami lofuna kuya phambili lo sane ma-goals ukuthi ngifuna one day ucule stadium lithi njani safuna kushare stage nabo bani ngisafuna yakubona konke lokho mara ngabantu labafana nawe empilweni yami ngiyabona bafundisi lebe ukuthi nangithi ngifuna kwendi concert athi buya mfana wami buyi-20 concert na uceda kwendi concert ungenise abantu ngamathikithi uthi umfundisi nangu 3,000 athi mfana wami hamba odla imali yakho. Nababonga labafundisi labo. Thank you pastor. Not to even mention names. Bonke labafundisi kunabafundisi bafethu lalela kunabafundisi laba blessing ngale indlela abekho greed abanamona. Angiyekelela ba greed. Sitawukhuluma lelinye la mara labafundisi abangekho greed yathi umfundisi afike esonweni lakhe ngeke ufika avela athi uthatha ngakuma CD uthi ngiphethe 100 athi letha asibazalwana lo muntu lo uphila ngale mvolelo njengoba etela ekhaya lakhe abantwana bakhe bafuna singo ngicela abama 100 transfer malini ngisi 70 athi asithengise 70 la kama 100 Sfiso lezi ama CD bawathenge onke
amuke nemali nakasele sometimes ngabe uthi bathenga 7,000 akhiphe 10 athi le ngidayisala ngikoleka. Siyababonga labafundisi bakhona ngihambile even boJozi ngithi ngiyafika umfundisi lo munye wake wangisurprise ngimbale ngeligama wake wangisurprise lo mfundisi ngalenye indlela emangisako ngathi ngifika wathi asigibele sekamereni lelingenhla sagibela sa e-studio sakhe ufika wathi spend imali ngutala eJozi leso sikhathi ngicela promote ngathi mina ngispende 1.5 wakhipha 5,000 wathi boo ipetrol le wakhipha 11,000 wathi boo wathi leyo dawuthenga cold drink yonke yathi 16,000 ngacula ngaze ngaguca ngemadvolo. Hey futhi Smakathi ngacula ngaguca ngemadvolo ngingathi ngidona njani madolo cha phasi ngiva 16,000 ula shapa ifanga lenye indlela yabona. Those pastors are a blessing. Those pastors angikhuluma negative la angikhuluma kakhulu ngala ukuthi ufika ujikene masidi angayikhuluma ukukhuluma abita wonke umnikelo kathi kude bese ubita wena athi uthi ucula abazana uvathi siyafuna ngithi sinikele yonke khuluma ngalabo ukuthi nawufikile. Thank you to those pastors. Aphinza athi misen la phambili Sfiso buya lapho buya la mani la phambili ume usathumile athi njengoba bacula asimpheni petrol ubudo bona bo 100 rand bagcwala phasi. Hey maye babe awungosiyama awufuthi awuyamangala. Thank you to those pastors. Thank you. Angeke labantu laba ke manje laba kuma departments laba kufonelako bakuma political positions. I won't mention political parties. Akufonela athi hey ndoda gijima kufuneka ihlabekisa la kufuneka in ugijima kunika imali noma ucatha kuqula umgijimisi ufa so ithola inala kubhuti muka labantu labo abakucela lutho ngeke umvasa kufonela bhekathi ya ngishoda nge-airtime so ufuna i-airtime kuwe hayi labakwenda kulapha ngathi mara kimi mina ngithi bangihlane nabantu abangitshela music wakho Sfiso siyawuthanda and mase ubona baze badlale bathini bangitshela straight bathi music wakho siyawuthanda Sfiso njengoba sisakufonela nyana sithandzele music wakho ungabona singasakufoneli music wakho siyabhetha lo uyakuthanda lokho yabona. So I just thank those people labathenga lo music labantu abakufuna kuma departments bakucela quotation bese bayabuya uyacula na ucela kucula bakunika imali umuku hambe yola leka. Ngiyababonga labantu labo bathenga nama CD ethu. Thank you to those people. Angidluleko the third people lengifuna kubabonga lenkathi ndawugcina ngabo ma radio DJs bonke ma DJ ladlala umculo waSfiso S bawudlale bangakadizwa. Hey madoda bawudlale bangakadizwa. Those people ngamali kunemuntu ongibhiza ngiphazamisa la efastere. Those people la badlala umculo wami ngabadizi ngoba bayafona abantu eSfiso kuze ngene kulomsakazo lona ubone bani udize bani angidizamo ngeke futhi ngibuye ngithi mina bake bangifonela emsakazweni bathi Sfiso buya ungigcwalisela i-full tank. Hayi mina ngikhulume kabi bathi buya utogqwalisa ipetrol emotweni yami kusingudlana bakazi babandela yabona. Maybe nabona ukwendile kwakho angathi nivumelene kwani mara mina angikwadi lokho angazi futhi mhlawumbe nangabe ngingathola radio DJ ahlele restaurant adla ngafika ngithi hey man alright nangabe nginemali order something lapho udle. It's an appreciation. Ngababonga la nale misakato ledlalako siyathola ama royalties uma ngabe besinga lokuthi siyathola ama royalties kusho ukuthi siyadlala. Imisakato lamayile eminye bazidlala wathi nokuthi sithi walimixaneni wagcina nje kumixa eJozi ka SABC bahambisa bona ba distribute uve badlala ubona ngeso ufunza kuma royalties uve thawu nala masangayi mixa city bangidlale yabona. So thank you to those people. Siyababonga, they've made my life easier till this time. Labantu abalapha labangavalani nalabantu abasibasipita kuma concert bak-invite Sfiso come and sing bafike bakutreat kamnanzi uthi na wehle emotweni bakutreat kahle uyocula bakunike imandi udle ube right bakunike imali yakho uhambe. Siyababonga
Ngakhulumike ngalabo ukuthi na ufika stage angakunaki sowucela ukucula soyajika sawusabhadareki no khuluma ngalabe ukuthi bakuphathe kahle. Angibonge wena ke nyalo who is watching the video. Lala bathi nababukela ama video ethu bawashare. Hey abafethu asingitshela kuba la artist nje akusindo lelula. It's not an easy thing. It's not an easy thing. Ngathiboni bacula bahlabelele eJozi ubone umuntu avele TV uthi wena kulula. Silula kuyasetshenzwa. Kunalabantu abafana nawe nyalo as you are watching this video. Labe ukuthi uyakubukela asebenzise ama data. Yabona le video le idlala almost 10 minutes. Idlala ku YouTube. Na ucela ukuthi subscribe. Ya subscribe subscribe. Kunalabe ukuthi aqedze kubukela share. Nalo ukuthi aqedze kubukela a comment. Kuna ukuthi aqedze kubukela atshelela abanye. Those people wow. Wangithatha kancane ama data adura. Bantu bafuna kubukela into etinye mara akhethe kubukela Sfiso S Ngakhuluma nje nethi so. Yo. Ashare. Phela nakashare umuntu uthi uyabukela lapha sowubona 1500 viewers. So wathi 1500 bantu nala bebangakwadi. Ngenxa yemuntu lobe nenhlitiyo yekupha neyekusupporta washare. Yangibona nyalo mina ngisurvive i-lockdown yonke ngendlela eyi1. Ngengaculi ngabitwa tela bangibita khona usingocula hayi angabitwa nzako ngifuna ukuthi ukuya ngabitwa usingocula mina survive ngemafini hlala endlini mngamema ke uyabona la indlala ifuna kungena ema events kude asihlale phansi sabheka sathi sithengisela abantu bashare abantu bathenga every day namanje ngihlethi la nje umngame uyabhaka isikhathi sokuthengisa. Thank you for sharing my videos, my status, anything that I'm doing. You have made me. Ngicela kubonga labantu abathenga ama CD ke. Hala bokwriter. Kunabantu abathola ipiracy leba writer umuntu ebot ngithenga lo mina. Nomuntu lo Nyamathi uhluphekela njani level le. Ngiyababonga labantu labo. Angibonge labantu abakakufuza ukuthi bafone emsakadweni bathi sicela ihlabekisa phumani ngehlabekisa phumani ngabay 4 phumani ngiyababonga labantu labo. Thank you. Angibonge labangirekodako ke labo ke ngosihamba patient ngale indlela mina ngiyahlupha e-studio. Mina e-studio ngiyahlupha indlu yami iba ngathi ayipheli futhi. Ngoba sto recorder nyalo sicede ngithi ngifuna i-intro lenjani. Sikhonje sike ngiyahlupha vele indlu yami nase ngiyifuna ukuthi ibe perfect ibe yihle. Mara labantu bayabeketela le studio le. They made me who I am. I'm nothing without you guys. Ngulunkulu uthumelenine usiningi support. Ngisathi ukuqhubeka ngikhipha ama-album futhi. Nyalo umculo wami ongena ku-TV in live recording. Ngiyenda i-live recording. La nto ngitshela lenye. Ngende i-live recording le cost imali enhle kakhulu. Ngathi ngebantu bangisupport lo mnyuthu usihlethe umuntu athi yebhuti ubhatarele sound uzangabhatari malini ithi 40,000 athi imali ngayishanga icethe yaphuma ngasekutsala bantu lapho vela ngibabonga kakhulu especially labantu laba siphatha imali bangisponsorishe Sfiso wena lokho come and take money ngenda ama concerts ngana mali budget mina khiphe 10,000 athi ambobhatara ini. Thank you. Pulpit angithatha kancane nongini pulpit yakho ngimfundisa. Fike unginike ngigibele ngocula. Yabona? But I thank you. So please never give up on me. Keep following me. Nanyalo ngicela ukutshela lo. Ngicale i-YouTube channel ku-YouTube. Qale i-YouTube channel. Ngicela ningisupporte na lapho. Uwendani uyasubscribe lapho. Subscribe. Ring the bell. Subscribe. You share. Subscribe until I reach 1,000 downloads, 1,000 subscribers. Now I'm running around 500 subscribers. Short time 500. Tell ngithi kube nguwe lo subscriber. Phinza ushare le nabanye. Ngisifisa as long sifisa shongo umuntu amanzi ngibambuloni. Ngiyadibongela. Angibreak bafethu. Ngibonga ngikhipha
inhlito yami. Ngiyabonga.